Bia Kamal ka Noor Online TV ke jan gwasame de yener leer bandinga jan gwasame leer mishalat ka kui Dr. Yung Machaten Durgon ka kui roani tin kon lat ko de rewe ka South Sudan ka kui malka kana ta dana wona ka re Queen Gwene kan konore de mi jiram dit ka jan gwasame de jogono jin nyaka kaniti ko ken ka gorno jin be subscribe ka bi notification bell bi jotwan ba ko blaren ko ba non ka Noor Online TV bi kan chamala shukaji gorno jin bi char bi ja ko pin ba ka kor ka michel lar ci jeleng ban leran ban je cholin kel gwasa me ler dan inshallah ler mu goro de jelinga gwa ka ta dan len maro de jere wi ka South Sudan Dr. Yung Machaten inshallah ka kwi malaman chawalat ka Kenya kan showman cha chum ji South Sudan dial kwar Kenya telat ka kam politician South Sudan endo de ka rajan shalat Dr. Yung Machaten de kan zelinga gwa kan kwaran kontelat ka kam na rewecha kan Nairobi ke Kenya arwajan ci kan lat kan de ji South Sudan dial de ka raj mishalat Dr. Yung Machaten Durgon de kan yikling te ko raj mishalat Dr. Yung Machaten Durgon ka kwi malka ki ka kwi ngona te konde sha ta ni ka ron kina dar wal badak kan ngot totam ka jan gwasme chagu jendo chaka ban pin Dr. Yung Machaten Durgon larmo ban shure ler kana mo ka dob dan de kon ni gaja gwasme shala dando shi Dr. Yung Machaten Durgon shegu jendo bika ngot ba ngote kon ki ngote chi wona wal ki ngote sha yan fin jan kana self ke ma yadit koron kina darwol badak jane sha ka garantama ki dob dan lat ka ngot ka janta brawi ka South Sudan jane cha ngor to cha ka guje no gar ka shi Dr. Yung Machaten Durgon che jala no kan ngotin pay gorantama shi kan tie kan ngote cha mat koron kina darwol badak mika ngot ba benger ngot ngoda tama ba lat kan tama jala do jane shi mo gwana mo gweja jando tele pari re din lara Dr. Yung Machaten ka kwijamo shaluk ko shana gor ibi South Sudan ibe nyoko loy kor ko kan ngoten pay gor ti chikan chat ka ngote shine ka matpin kono selbe ke ma yadit ka ron kina dara wid wal badde ke dan shi kwartin lat kamal re wich ka South Sudan kam politician tin ko la politician South Sudan shi mai kono go kan politician tin kon tere ka Kenya kene de kontila immediately ke nas tin kon la kam na re wich ka Kenya shi kan la no roja dan inshallah Dr. Yung Machaten Durgon roj mo gwalon goro jenwo de je gor ko mo wa ngorti mo wa ka yar nyu de je gwano en South Sudan don ke de takamal ke kuje mo goro je South Sudan bo ngotin konte cha goro wal karon kin dar wal badak be ka yig gor atel ngot no ba gerten ko kan ngotin pay gor tredien ka tiel ka roy dan chalat ke je antiel dan chalatin chalado te ka bon te cha banjora re mal kan mo to bon to kan sherken kan kamatin ka kuje mo nyu da je gwano cha ngote konte cha gor karon kina darwol badak cha ka ban fin enetin kontin gar ko mot chalad no kan modi alati de ka yik gor ko cha gonno bi South Sudan baluch re kori ci ka raj mo ci kanalat ne me agenda ndi link ka kuiler ko inshallah ka kui mal ka manana gor ken wo de wo re wi ka South Sudan kan ir malat ka jen wo dong en Queen Gwene dong che de wo re wi ka South Sudan ko cha gujeno te kan lat ci ke mela Dr. Yung Machaten Durgon lat ne me jela dan link pan la je kam do den gor jeno be ay ñok nas ko kenen kon ko ken Noor Online TV pete ka ma bye bye